How to manage stress the Lord's way. Nganong kini nga topic ang atong gipili? O nganong kini ang akong gipili para atuang pamalandungan? Tungod kay ako isip Social Communications Director diri sa atong diocese. Sige kog open sa Facebook no kada adlaw para mangita og updates no para i-post sa diocese. Nabantayan ako daghan ang mga reports on depression, mga news on depression and suicide. Og ang number one target sa suicide cases so far, mga batan-on. Medyo ako on my part na alarma ko kay nganong gasunod ang mga suicide cases diri sa Pilipinas. Mautong nakita nako nga kining Advent recollection, kini nga topic para sa atuang recollection dili ni tungod kay Advent, kundi tungod kay nakita nako emergency, need, immediate need nga mahibaw-an nato ilabi na sa mga batan-on unsaon pagdeal ang stress. Kay maunay number one nga rason nga nung daghan ang cases sa depression and suicide kana yung stress. Dili lang depression and suicide, mga sakit nato sa lawas. Okay? So I hope and I pray nga makatabang kining atuang stress management karon, recollection. So pero dili ta pwede nga maghatag og stress management tips kung wala tay basis. Mauto nga ang dapat basis nato sa ato ang stress management walay lain ang atong Ginoo. Siya ang the best example sa usa ka giunsa niya pag-handle ang stress. Sus, mga igsuon, kung ikumpara siguro atong stress no sa stress sa Ginoo sa dinhi siyas kalibutan, murag layo ra gyud ta, no? Layo ra ang ato ang mga nasinati. Mo nang kabantay mo ganiha pagsugod nato sa prayer, ang gigamit nako nga gospel text katong si Kristo nagbitay sa krus o gibugal-bugalan siya sa mga sundalo, mga kadagkuan sa mga Hudeyo. Pero how did Jesus handle the rejections nga iyang nadawat? Simple lang. Pasaylua sila amahan kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. That's part of stress management, mga igsuon. Okay? So, una sa tanan, atong hisgutan gamay lang about stress. Nganong delikado ang stress, mga igsuon? Because stress targets our emotional being. Kana gyoy target una sa tanan sa stress. Usbon ang atong emotional level. Gubon ang atong momentum. Bungkagon ang atong mga positive nga mga insights, positive power. Pulihan siya og negativity. Mauna nga ang atong una-huna napuno naman sa negativities,
Ang ikaduha nga target sa stress, physical being. Ug diha ta muhugno physically. No? Daghan kaayong sakit nga manggawas tungod lang sa stress. Maunang very dangerous kung naataan ni. Ilabi na kung magpatong-patong na ang stress. Okay? Ang epekto manggod ana, once na atay stress, we cannot think clearly. We cannot think clearly. Disturb kaayo ang atong huna-huna. Dili ta ka-focus. Mano siguro kita, ilabi na mga batanon, kanang mo eskwela ta, or mag-online class, no? Kung na-stress na daan ang atong huna-huna sa other factors, mauna nga magtanga na lang ta. We cannot think clearly. Maunang subo pa malandungon, ang uban mo give up na lang gyud, no? Mo surrender kay naguna naman, no, ang emotional stress. And second effect is, once na akitay stress, we cannot function effectively. No, ang atong mga actions mamahimong minimal. Dili bitaw tong actions nga dynamic. Dili bitaw tong actions nga transcendent. Katubang we go beyond. Wala. Tungod kay na-stress man ta, nagpabilin tas bottom. Di taganahan mulihok, kung mo trabaho ta, dili efficient ang atong trabaho. Bati ang resulta. Messy. Magkapalpak-palpak. Because we are out of our minds. Gubot atong huna-huna, mauna ang atong actions, magloading, magbuffering. And the third effect of stress is we cannot enjoy life. We cannot enjoy life. Okay? So, kanang tulo mga igsuon ato nang sulayan og overcome. Unsaon nato na, no? So, ang nakapa-challenging sa stress manggod mga igsuon is it's there. We can't help but face them because they are there. Problems are there. Sickness is there. Naa sila. Dili pwede wala sa mo og usa ka oras. Dili man. Naa man sila all the time. And that's a very challenging. Di lang ko muhatag og negative, no, nga adjective. Kanang mingon lang ko siguro, that makes stress a very challenging, no, nga butang nga atong atubangon. Kay it is there all the time. Mawala ang problema kung gilubong na ta 6 feet below the ground. Mamatay ta. Ayha na mawala ang stress, ayha na mawala ang sakit, ayha na mawala ang problema kung patay na ta. Pero samtang buhi pa ta, naa na sila. And that makes stress challenging. Okay? So, karon mga igsuon, nganong why must we tackle stress? Because generally kitang tanan affected ta tungod sa COVID. Abi ninyo, daghan ang mihangyo, no, nga magpa-counseling. Sus, as in, daghan gyud. Daghan gyud. Dili lang mga batanon ha. Mga ilado nga mga professionals, mga businessmen diri sa Dipolog. Muhangyo nga magpa-counseling ngano na stress tungod sa COVID. Kitang tanan mga igsuon affected ta. Mga businessmen naguol gani, no, nga
bag-o pa nangabli, how much more ang mga namaligya o pagkaon sa sidewalk, mga namaligyag balot, mga namaligya og shake, mga tempura, mga small scale vendors and businessmen. Daghan kayong affected, mga igsuon. Then kita, why are we affected? Because we cannot see the enemy. We cannot see the enemy. Main katog ang COVID kagid. Kay makita nato kabalota what to do. Kini magsuot tag maskara, magsuot tag face shield. Wala ta kabalog natakda na bata, naa na ba nato o wala pa. That makes it stressful. Kay we cannot see the enemy. Okay? Kitang tanan, we are all affected. Psycho-emotionally, we are all affected. And particularly, tungod sa COVID, ang atong mga trabaho nangausab. Hasol, stressful, musulod ta og mall, magsulat pa ta. Dayon, ma-stress tag samot kay what if ang ballpen gihawiran og naay COVID. Mautong every now and then mulakaw ta, magbitbitag atong kaugalingong ballpen, magbitbitag alcohol. No, then uneasy ta kay igang kaayo ang atong gipangsuot. Dayon pag uli sa balay kinahanglan mag-disinfect ta. Very stressful. Pag abot sa trabaho, kung asa mo nagtrabaho, daghan kayong protocols nga sundon. No, daghan kaayo. Mga estudyante, affected yun mo kay ang uban nag-online, ang uban modules. Dayon na mga deadlines pero lahi ra gyud kon face to face. No, mangita patag signal, magpa-load pa. Adtuon pang eskwelahan for the modules, ansiran, i-comply. Munang ang mga estudyante mo ingon may pag mag face to face na lang pareha sa una, no? Kay at least wala pa kaayo assignment. Karon puros assignment, sulat dire, report dire, task dire, performance task dire, task dire, task dire. Munang mapuno ta. Mapuno ta. Munang atong stress karon gadungag dugang mga igsuon gyud sa ato ang mga problema. Okay? So karon mga igsuon, sige. Enough of the introduction, no? Let us now begin talking or discussing or reflecting about how to manage stress the Lord's way. We have here, actually mga igsoon, we have here eight ways on how to manage stress the Lord's way. 8. Unfortunately, wala man tay PowerPoint. I hope kung naamoy masulatan diha, isulat palihog ang 8. Okay, then isulat inyong mga makarelate nga experience, i-jot down tanang experiences nga related sa number 1 or number 2 or number 3. Okay? And, sige, before ko, sa akong pag-discuss sa matag way, matag pamaagi, of course, magsugod yun ta kang Kristo. Okay? Magsugod yun ta kung giunsa ni Kristo pag-handle ang iyang stress. Okay. Number 1. Palihog ko kung naamoy magamit diha. Or kung wala mo'y masulat, unya, mas-save man ni, i-review ning video. I-review ang video. Okay? Every now and then, dili lang kausa. If you feel stressed, balik sa video. Number 1, identify the source of stress. Identify the source of stress.
identify asa gikan ang imong stress. Diha ta magsukod. But of course, sama sa akong giingon, how did Jesus identified the source of the stress nga iyang nasinati? Ang atong Ginoo sa iyang pagnaog, pagpakatao diri sa kalibutan, nahimo siyang sama nato. Human, except sala, kana ray wala niya. But the rest of humanity, ang atong pagkatao, naa ni Jesus. Wala lang siya'y sala. Kana ray wala niya. Okay? Karon, tungod kay naa man ni Kristo ang humanity, na-identify ni Kristo ang source sa iyang stress sa agony in the garden. Do you remember that? Agony in the garden of Gethsemane. No? Kahinumdum mo ana nga katubitawng pila na lang ka oras dakpon na siya. Anhaon na siya ni Judas, kuyog ang mga sundalo. During the agony in the garden of Gethsemane, our Lord, human as He is, as He was, cried, gahilak like you and me. Naghilak ang atong Ginoo. Dili sala ang paghilak. It's human nature. Muhilak kita. Ug ang atong Ginoo, nabati na niya ang stress. Unsa may iyang stress di ay tuod. Na siya hapit ng dakpon ug hapit ng hukman for sure sa kamatayon. After all, nga iyang nasulti, after all, nga iyang napakita, nga nakapasuko, nakapagigil, nakapainit sa iyang mga kontra, ang mga Pariseo, nakaingon si Kristo, hapit na moabot ang takna. Maunang sa wala pa siya dakpa, niadto siya sa garden sa Gethsemane. Ug didto nagpadayag siya sa iyahang kaguol, talking to his father nga, amahan, kaila ko nimo. I know makuha nimo kining kamatayon nga hapit na nakong masinati. I know kaya nimo usbon ang panghitabo nga dili ko ilansang sa cross, dili ko patyon. Amahan, do you remember that, mga igsuon? How did Jesus identify the source of his stress? Sa iyang pag-identify, kabalo mo, unsay source? Fear. Nahadlok siya. Na-identify sa atong Ginoo the source of his stress, ang iyang fear. And atong klaruhon, to fear is not a sin. It's human. Pariha nato, mahadlok kita. So na-identify sa atong Ginoo ang source sa iyang stress. Nganong uneasy ko? Ngano man eh? Why am I crying? Because I am afraid. I am afraid. Okay? Now, enough of the Lord's example. Diri na ta sa atong example. Mga igsuon, please, the first step that we must do is to identify unsay source, asa gikan ang imong stress nga gisinati.
Namugoy uban mo ingon, tungod sa akong trabaho, Father, nga bugat. Are you sure? Tungod, Father, kay gapatong-patong ang modules. Tungod, Father, kay pressured ko sa akong trabaho, kay daghan. Tungod sa akong trabaho, Father. Mga igsuon, I think kung kana ang atong isulti, I think basin kulang pa ang atong pagpamalandong sa pag-identify sa source sa stress. Kaya ang akong pangutana, if you are blaming your work, mga deadlines, ang work, ang imo bagyong trabaho, ang source sa imong stress, or ang imong mamaya na habit. Gets? That's an example, ha? Dili ni applicable sa tanan, para lang masabtan nato. I cannot give everything. I can only give 1 to 2 examples. Kamunay padayon. Balik ko sa example. If you are complaining and blaming your loads of work, if you are blaming your deadlines, ang pangutana, kana bagyod ang source sa imong stress or base na akay habit nga 11th hour habit. Nga ayha na mo trabaho kung ugma na ipasa. Ayha na mo trabaho kung hapit na ipasa. Ayha na magtuon kung hapit na exam. Basin kanang imong habit, imong batasan, maunay source sa imong stress. Actually, it's not the work. Okay? Do you want an example? Kaila mo ni Saint John of the Cross. Ang iyang piyesta, December 14. Bag-o lang. San Juan de la Cruz. Nganong gitawag daw siya nga of the cross. Kay kini si Juan, reklamador. Pareha nato. Reklamador. Kada problema, reklamo dayon. Nga Lord, ngano man naanapod ko'y problema. Wa pagani mawala ning usa, gidungagan na pod nimo. Naanapoy bag-ong naabot, Lord. Kasige siya reklamo. Dayon ang iyang ginaistorya, Lord, bugat na kaayo ang cross, Ginoo. Di na nako madaog. Kasige siya reklamo. One night, gipadamgo siyas Ginoo. Unsay naa sa damgo? Ga face to face sila sa Ginoo. Og si Juan nagpasan literally sa cross nga bugat nga iyang gireklamo. Bugat nga cross nga iyang gireklamo. So, si Kristo, si Juan nga nagpasan og krus nga iyang gireklamong di na daw niya madaog. Ug sa maong damgo niingon ang Ginoo, Juan, sulod anang kwartuha. Anang kwartuha tua tanang klase sa krus. Gikan sa pinakagamay, taman sa pinakadako. Gikan sa pinakatambok, taman sa pinakaniwang. Gikan sa pinakamubo, taman sa pinakataas. Sulod anang kwartuha. Ug kanang imong gipas-an nga krus, nga imong gireklamo nga bugat, isandig na didto, og tuyok, pamili og krus, dayon gawas sa kwarto, og ingnako, nga okay na ang cross nga imong gipili aron di na ka mo reklamo. Okay ba? Ningon si Juan, okay. Nisulod si Juan sa kwarto ug pag-abot gyud niya tanang cross, puno gyud ang kwarto sa cross. Mao to nga gisandig niya iyang cross didto ug nagsugod siya pamili. Nalingaw siya pamili, ingon siya, mangita gyud ko gaan ani, mangita ko kaya,
mangita ko kanang sayon nga cross karon di nako mo reklamo. Tanto niyang tuyok-tuyok. Nakakita ra gyud siya cross. Nakakita ra sa cross, ingon siya, kini maoy cross. Di nako mo reklamos Ginoo. Dili na bugat, kaya nako. Paggawas niya sa kwarto, proud kay siya, Lord, kini nga cross, di nako mo reklamo ani Lord. Kaya na nako, di bugat. Ni Ismail ang Ginoo ug miingon, Juan, kanang imong gipas-an, maura man ang cross ang imong gibit-bit ganiha. See? Nakuha nato mga igsuon. It is not the cross ang bugat. Ang imong nawong maoy bugat. Ang imong mindset maoy bugat. Ang imong huna-huna maoy negatibo. Dili ang imong workload, but your mind. So, is this the source of your stress? Kay basin negative ta in everything we see. Basin di ay kanang atong pagka negative thinker maunay source sa atong stress. Okay? Mga igsuon, we are done with number 1. Unsa ganitong number 1? Identify the source of stress. Okay, human na nimo ma-identify, let's proceed to number 2. Sa number 2, mga igsuon, upat na ay upat. A, B, C, D. 4 A's. Unsa maning number 2? Practice the 4 A's of stress management. Letter A ni. A, and letter A. The 4 A's of stress management. Practice the 4 A's of stress management. Let's begin with the first A. Avoid unnecessary stress. Avoid unnecessary stress. Gets na to? Before I proceed, likayi ang mga stress nga unnecessary. Ayaw nagpalita. Okay, Jesus Christ, how did he avoid unnecessary stress? Do you remember katong gi-interrogate na siya ni Poncio Pilato? Gi-interview na siya? Do you remember that? Katong gitrial na siya atubangan ni Poncio Pilato? Nga si Poncio Pilato daghan na kay pangutana, ikaw ba ang hari? Ikaw ba ang Mesiyas? Ikaw ba ang Dios? Sakto ba ilang giingon? Mao ba ni? How did Jesus avoid unnecessary stress? Wala. Mitingog. Kay kun mutingog siya, sigurado man pod si Kristo nga di man pod tumutuo niya. Di man tumo-convince. So, it is unnecessary kung iya pang tubag-tubagon every question. Nitubag lang siya, kausa lang. Wa na din siya ni dugang. Wa na siya nitubag sa first question, wala na siya nitubag sa second question, third question, wala na. He just kept quiet because tanaw niya, kung mutubag-tubag pa ko, madungagan ang akong unnecessary stress. Kuha na to. Muna siya, kang Kristo nga version. Kita, how do we avoid unnecessary stress? Na ay upat.
Learn how to say no. Kinsa ninyo diha, yes man. Yes dire, yes didto, yes dire, yes didto. In order to avoid unnecessary stress, learn how to say no. Yes, siguro, mayon ka, professionally, makukaya nimo. Yes, personally, with all your skills, kaya nimo buhaton. Pero how about ang imong mental ug physical? Kung sige ra kag yes. If ang ilang hangyo is unnecessary and can affect your mental and physical being, learn how to say no. Bisan pagkaya nimo, ang ending, ikaw maoy magdaot. Ikaw maoy luoy. Learn how to say no. Ayaw ka pressure nga basin ma hinawaing sila nga nibalibad ka, pasabta. Okay? Letter B under the first A. Avoid avoid people who stress you out. Kini murag daghan gyung makarelate ani. Daghan ba? Daghan bang makarelate ani mga igsuon? Avoid people who stress you out. Now, unsaon man nato ni? Medyo dilema kay what if friends nimo na sila? Mga people who give you stress, who stress you out. What if friends nimo na sila? Now, if there is someone who stresses you out, limit the time with that person. Or, ang pinaka-radical, end the relationship. That's a bit radical, but if it helps in a very healthy way, then do it. Limit the time. You avoid the people who stress you out. Limit the time. Limit the time with these people. Kabantay mo, kanang naabitaw kay maistorya nga tao nga very negative about other people. Manabang, kapoy paminawon, no? Kapoy paminawon. Murabag, ikaw na hinuoy na stress tungod niya. So please, as much as possible, let us try to avoid these people who stress us out. Mo nang naabitaw to'y kanta nga No Si Balasi. Lami ang lyrics. Ganahan kay kus lyrics anang No Si Balasi. Huwag mong pansinin ang naninira sa iyo. Bla bla bla. Huwag mong patulan. Kung yung papatulan, sa to'y lyrics ana, kung imong patulan, the more kanilang samuk-samukon. Okay? Kung imo silang patulan, the more kanilang samuk-samukon. The more kanilang ulit-uliton. Ug ang ending, nalingaw silag ulit nimo ug ikaw na'y hapit mamatay sa imong stress. So, letter B, avoid people who stress you out. Limit the time with these people. And radically speaking, if you must, then end the relationship. Kapoy og deal sa toxic people. For the sake of stressing out. Okay. Number 3. Take control of your environment. Take control of your environment. Ayaw padala
sa environment. Kundili ikaw maoy mo control sa environment. Like for example, kung sa imong pagtanaw sa TV, puros na lang COVID cases ni Saka, nanapoy na dugang, ang vaccine sunod tuig pa, 2022 pa, turn off the TV. You take control of the environment. Like for example, diba? Kapoy. If na-stress ka sa COVID, then turn off the TV. Or, like for example, kanang mubiyahe tag Iligan from Dipolog. Diba? Na may duha kadalan. Na ay mas mubo through Uzamis. Na ay mas taas-taas pero through Tubod. Tuyok na, lanaw, layo na kay kaglibutan. Pero kung tanaw nimo traffic sa Usamis, then libot sa Tubod. Bahalag taas ang biyahe. You control the environment. Do not let the environment control you. Do not let the stressful environment control you. You take control of your environment. Like for example, ang uban, kung ma-stress sila nga mamalit sa gawas, musulod sa bangko, katong mga high-tech, no, na mga gadgets, mag-online shopping. Yan bang you control the environment. Kung ma-stress ka ani, control. You are on top. You are on top. Okay? And fourth, under pa ni sa first A ha, under pa ni sa first A. The fourth, pare down your to-do list. Kung naa kay schedules, mga to-do, what are you going to do? Mga lista. I-check imong lista, and if some of them are unnecessary, drop them off. Drop them off. Cancel, erase them. Kay tanaw nimo sa imong lista, makapa-stress ra na natog samot. You pair them off. Pangkuaa na ang mga unnecessary. So avoid unnecessary stress. Ayaw padala. You avoid unnecessary stress. That's the first A, okay? The second A is alter the situation. Alter the situation. If you can't avoid the situation, alter. Now, how do we apply this? Naapoy pipila na itulo mga igsuon under the second A. The first is express your feelings instead of bottling them up. Express your feelings instead of bottling them up. O say bottling, kana bang imo bitawng itipo-tipo, imong ipatong-patong. So how do we do this? If someone is bothering you, assert. Talk to the person and express your feelings instead of iluom nimo. Like for example, nagtuon ka. Naa ka sa boarding house. For example, naa ka sa boarding house, nagtuon ka. Niabot ang imong boardmate nga tabian. So, kung magpakahilom lang ka, pagsulod niya, rat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 , tabi siya, makigtabi ikaw, gatuon ka, gusto kang magtuon. So, do not bottle it up. You express your feelings and you tell your tabian nga boardmate, 5 minutes rata magtabi, ha? Pwede 5 minutes lang ta magtabi. After 5 minutes, magtuon ko. Gawa na to. Okay? Otherwise, kung iluom na to, maglagot ra ka. Diba? Kabantay mo anang di ka ka-express kay amigo nimo, then gasamok-samok nimo. Diba murag imong dughan magpalpitate? Murag imong ulo magpitik-pitik. Murag ka maglagot, but you cannot express it. So, ikaw ang na-stress because he or she doesn't know unsa imong feeling nga gusto day kang magtuon. Kulang na lang iistorya nimo. Maminaw raman siya kung imong pasabton nga
magtuon ra ba ko? Pwede magtabi ta 5 minutes lang. Nakuha na to. You alter the situation. If you cannot avoid, no? Sa letter A, if you cannot avoid, then alter. Next, no, ikaduha under the second A, be willing to compromise. Be willing to compromise. Kani, this is also another method to relieve stress. Kana bang naamang gyud mga tao sa atong palibot nga stressful gyud sa atong kinabuhi. Naghatag gyud og stress sa atong kinabuhi. Makatabang biyan eh. How? When you ask someone to change his behavior, be willing to do the same. Dili lang ka mubadlong. You change your behavior. Usba imong batasan. Kung dili ikaw pod, kaya di man pud ta perpekto, be willing to do the same. Para iwas stress. Kay nga naman, kabalo mo, mabackfire man na nato. Mabackfire na nato. Lisod kay ibadlong kung nakita nila nga badlongon pud ta, wa pud ta nagbag-o. Munang sa imong pagbadlong aron dili mabumirang, aron dili mo balik sa imuha, ma-stress ka, no, ma-stress ka, matandog imong garbo. Why not on your part show to that person nga ako naning kamot pug ko. Okay, when you ask someone to change his behavior or her behavior, be willing to do the same. Be willing to do the same. Okay? Para at least kabalo ka nga, I am also doing my part. And you will smile. You will smile because I am also doing my part. Okay, the third under the second A is create a balanced schedule. If di na gyud nimo ma-alter, no? If you cannot avoid the situation, kung busy gyud imong trabaho, then alter the situation. How? Ang ikatulo, create a balanced schedule. Kung busy gyud imong trabaho, learn how to strike a balance. Kung ang usa ka tawo sige lang work, nagsige lang og work, pero walay play, burn out. Work with no play is equal to burnout. So please balance your time sa work, family life, and social activities. Okay? Create a balanced schedule. If you cannot avoid this busy work, at least learn how to strike a balance. You must have time with your family, dili lang with this type of work. Okay? Sige. Now, third A. Unsa ganito? Ang first A, avoid unnecessary stress. Letter B, number 2, alter the situation. If you cannot avoid, alter na lang. Usba na lang. And number 3, adapt to the stressor. Adapt. A-D-A. Dili tong O. Adapt to the stressor. Now, if you cannot change the stressor, you change yourself. If you cannot change the stressor, ang naghatag nimog stress, you change yourself. You adapt to the stressor. How did Jesus show that? Giun sa na ni Kristo pagpakita. Katong pagkabanhaw niya, do you remember pagkabanhaw niya, asa man ang mga apostoles? Nanago. Nang nanago, sulod sa usa ka kwarto na narangka sa puwertahan, nga hadlok, nga ilansang pud sila sa krus. Wala sila kabalo nga si Kristo na banhaw na diay. One day, human si Kristo na banhaw,
mibisita si Kristo sa mga apostoles. Nilahos siya sa gitrangkahan nga puwertahan. And giunsa ni pag-apply ni Kristo kining adapt to the stressor. Instead nga ginawong-nawong niya ang mga apostoles. Ang naghatag niya stress. Kay namiya niya. Iya na lang giingnan, peace be with you. Iya na lang giingnan og peace be with you. Naaba mo'y pagkaon diha kay mangaon ta. Wala gyud niya giingnan nga kamo, Pedro, ikaw pasaad-saad pa kanako nga di ko nimo pasagdan, pero gidakop nako, nidagan ka, nahadlo ka, imo pa kong gilimod katulo, traidor mo, ikaw kamo asa man mo, nanago mo, inyo kong gibiyaan. Ma-stress rag samot si Kristo ana. So, mo naman ay stressors niya. So ni-adapt na lang siya sa stressor. Instead nga magpadala siya, iyan na lang giusab ang iyahang treatment sa iyang pagdala sa iyang kaugalingon. Niingon na lang siya, peace be with you. Walay stress. Okay? Like for example, another point. Reframe problems. Reframe problems. Example, how do we reframe problems? Traffic. Example lang ni ha, traffic. Sus kay diris di pulog mo. Traffic naman gyud kay diri. Gamay atong dalan. Kay of course sa una wa taga tan-aw aning syudad na masudad ni or mulambo ni, karon kay nilambo naman. Di nagkadaghan ang sakyanan. Pero ang dalan nagpabiling gamay. So buntag og hapon udto wala na traffic na dire. No traffic na. So if you cannot change the stressor, change yourself. Traffic namang gyud ni, instead nga masaputon ko sa traffic, saputon ko, look at it as an opportunity to stop and to listen to music, for example. Mas maayo pa, ani naman ning traffic, kaysa paliton ko ning traffic, may pag magpa-music na lang ko. Samtang gapaabot nga mudagan ang mga sakyanan. Gets? Reframe problems. You adapt to the stressor. If you cannot change the stressor, kay ngun ani na gid siya, change yourself. Okay? Change yourself. Number 3, under letter C, or the third A, adjust your standards. Adjust your standards. Si Kristo, mga igsuon, siguro sa iyahang pagka-Diyos, kay bisan tuod siya tawo, Diyos manggihapon siya. Nagpabilin man iyang pagka-Diyos 100%. Siguro naa siya tendency nga mahimong perfectionist, no? Siguro on the part sa iyang mga apostoles. Kana bang idea ba nga daghan kaayong angay pilion to be my 12 apostles. So siguro on the part of the Lord, kining si Pedro, perfect choice ni. Kini si Andres, perfect choice ni. Kini silang Mateo, perfect choice ni. Pero what happened when he was on the cross? Nawala gyud silang Pedro. Ang siguro gitan-aw niyang perfect, no? Munang mga igsuon, how did Jesus adjust his standards? Iyan na lang gidawat si Pedro sa iyang pagkasiya. Motong pagkabanhaw ni Jesus, kay numdo mo, pagkabanhaw ni Jesus, nagpaabot siya sa baybay, nanagat silang Pedro, din wa kay sila kaila. Then later on, nakaatik na sila nga, hala, si Kristo man eh. Ang ilang gibuhat, nangayo, si Kristo nangayo og isda para sugbaon. Dayon, iya din giistorya si Pedro. Ing-ani naman gid si Pedro, stressor naman gid siya. Iya na lang giingnan,
Instead nga iyang naung-naungon si Pedro, iyan na lang giingnan, "Do you love me, Peter? Feed my sheep." Gitagaan niya og chance si Pedro. Instead nga, iyag yung i-adapt yung standard nga dapat ikaw, Pedro, perfecto na sipyat ka kay I was thinking you must be perfect. Ma-stress man na. Maka-stress man na. Muna, ani naman gyud si Pedro, stressor, no? Sa iyang kinabuhi, mo'y naglimod niya 3 times. Iyan na lang iyan na lang gitagaag chance si Pedro nga basin mo bawi running tawhana. Munang gibalik niya ang question, "Do you love me, Peter? Do you love me, Peter?" So, kita pod mga igsuon, adjust your standards. Kay kanang perfectionism mao gunay major source of stress. Kana bitong perfectionist kay ta. Then di bitaw matuman. Sus, ma-stress gyud ta. Maura ni ilang level sa imong mga trabahante. Maura ni ang ilang mental capacity. Pero ikaw di ay taas kay kag standard. Gusto nimo perfection. Wala nila mahimo ang perfection. Ani ra gyud, diri ra gyud sila taman. Ang ilang nahimo ani ra gyud. So ikaw, you adjust your standards. You adjust your standards. Because perfectionism is one of the major sources of avoidable stress. Kana bang kung nahimo na, then be okay, it's good enough. It's good enough. It's good enough. Okay? Then the fourth, dili pa ni ang fourth A. Under pa ni sa number 3A. No? Practice gratitude. Kani, I challenge, I highly commend you, all of us, to practice gratitude. Munang, usa sa mga causes of stress, kana bitawng dili ta mo appreciate sa unsay naa nato. Mga igsuon, naa kay positive quality. Hinumdumi gyud naa kay positive quality. Kada usa nato na atay positive gifts, na atay positive qualities, na ana nimo built-in na nato kay gihimo ta ni Lord nga source of all talents and gifts and graces, na ana nato tanan. But if you do not appreciate the positive gifts that you have, ma-stress ra ka. If you are not content with what you have, ma-stress ra ka. Maka-stress. Munang, example, no? Kani atong nawong, mauna man gini atong naong. Kani akong ulo, upaw naman yun eh. Kani akong ilong, flat naman yun eh, no? Ilong ranger naman yun eh. Naong nako, lingin, mura naman yung supaw, mura naman yung binangkal. Instead of complaining, may pa sila kay gwapo, may pa sila kay gwapa, you thank God. Because you are who you are. And you are good. Daghan pa kag talent. I mean, you have unique gifts nga naa nimo. Wala lang nimo mapagawas because you always compare yourself with others. Learn to say thank you. Thank you, Lord, for what I have and what I receive. Kana bitong kisay naminaw diha nga nay trabaho. Nga ang imong sweldo di gyud dako, igo-igo ra. No? Learn to say thank you. Instead of comparing, Lord, nganong gamay raman akong sweldo, nganong kaniraman, Lord? Nganong kaniraman, ma-stress tag samot, ana. If you always complain about what we receive, kabalo ang Diyos na ningkamot ka. So, padayon sa paningkamot, and whatever you receive, aron dili ma-stress you, thank God, Lord, salamat sa akong nadawat. Never compare yourself with others. Nga dako pa silag sweldo, mas bright pa sila nako, mas dato pa sila nako, mas gwapo pa sila nako. Stop. Instead, thank you, Lord, for how I look, what I am, who I am, what I receive every day. Thank you, Lord, for the food that I receive.
God wants us to be content. Do you remember the Our Father? Sige, let us pray the Our Father, be. Try nato. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Oh, see? Jesus teaches us the prayer, and on that part, He teaches us to be content. Nga, be content with your daily bread. Ang imong pangayoon ni Lord, dili nga Lord, tagai kog pagkaon para sunod ugma, para sunod bulan, para sunod tuig. God only wants you to ask, give us this day, our daily bread. Because He wants you to be content and be happy and be thankful for what you have instead of complaining. Amen? Amen, amen, amen. Okay? So mga igsuon, nanatasay kaupat nga A. But before ta mo proceed sa ikaupat nga A, balik ko nato sa ganitong first A, avoid unnecessary stress. Letter B, alter the situation. Letter C, adapt to the stressor. And letter D, muna ni ang ikaupat, accept the things you cannot change. Accept the things you cannot change. How did Jesus apply that? How did Jesus accept the things He could not change? Balik ta sa agony in the garden. While He was praying, He started complaining. He said, Father, makuha maninimo, kuha kining pag-antos nga akong gisinati. But later on, he realized nga he needs to accept the things he cannot change. What did Jesus say? Sige, what did Jesus say? Human siya ni padayag nga amahan, makuha maninimo, pwede raman kong dili mamatay, pwede raman kong dili mau mag-antos. Pero after realizing that mao namang gyud ni Jesus accepted the things He cannot change, unsa iyang giingon? Your will be done, amahan. Your will be done. Matuman ang imong pagbuot. So mga igsuon, ang kamatayon, these are things we cannot change. Bisan pag unsaon natog inat sa atong mga aping, bisan pagdaghan tag kwarta aron i-prolong ang atong kinabuhi, we cannot escape death. Death is a thing we cannot change. What else? Sickness. Sickness. Whether we like it or not, sickness is there. And we cannot change that. COVID is here. Problems are here, are there. So accept things as they are. Though it is difficult to accept the things as they are, pero mas sayon kung imong sungagon, di ba? Di ba kapoy kaayo ka na bang? I'm sorry. Apso nimo ang kagwapa sa imong kaila. No apso nimo. Di ikaw hid-hid gyud ka sa imong naong wa ka ma-stress. Para lang apso nimo ang iyang lawas, apso nimo ang iyang kaputi, apso nimo ang iyahang kagwapo, ang iyang kagwapa mo nang ikaw, kay suya man kaniya, you cannot accept the things that you have. No? You cannot say thank you Lord for my face. Hala, nod yun, apas pa ni. Pero pag at the end of the day, panghilamos nimo, imong ilong mo ramang gyud. So instead of gukdon nimo na apso nimo na sila, you accept the things you cannot change. Aron di ka ma-stress, just say thank you. Thank you is enough.
And what else? Behavior of people. Na mga stressors sa atong kinabuhi. We cannot change them. Okay? So, you accept the things you cannot change. So, you alter. Katong giingon ako ganiha. So, ikaw nalay mo control. Ikaw nalay mo dala sa situation. Kaysa nga, imo gisang sungag-sungagon. Imo gisang i-pressure. Imo gustong babag-uhon. Do your part. Do your part. And kini, this is a very beautiful. Under pa ni sa number 4, ha? Look for the upside. Look for the upside. Kana di ay naamagoy mga tao, mga igsuon. Kisa ninyo diri dagan naminaw nato no 60 ka buok. 60. Naay manggoy mga tao, kinsa ninyo diha naka-experience nga gi-reject mo nila. Gipakaulawan mo. Nakoy nailhan no nga ga-eskwela pa siya sa eskwelahan, sa college. Gipakaulawan siya sa teacher. No? Gikasab-an siya atubangan sa mga estudyante. Mauto nga suko siya. Ngunang bantay lag mas successful ko. Balikan ta ka, ma'am. Balikan ta ka. Bantay lag makagraduate ko, ma'am. Human ko nimo gipakaulawan. Mga igsoon, stop that. Stop that. Kay ikaw maoy luoy. Kung maningkamot ka, kay mubalos ra ka. Ikaw maoy kapoy. Kung maningkamot kang mag-successful, madato, tungod kay naakay i-prove sa imong silingan nga gapakaubos nimo, ikaw mo'y unang mamatay. So look for the upside. You rather use those mistakes and rejections as tools. Baliha, upside, baliha. Pinaagi nila. Pinaagi sa ilang rejection na strong ko. Thank you. Dili sarcastic ha. Dili sarcastic ha nga. Pero bang, you take their rejections positively on your own. Nga, instead nga, mubalos kanila, ingno na lang nimo imong self, through your rejection, na strong ko. Through your rejection, mounay nagmotivate nako nga magtinarong. Nakuha na to? Instead nga, balos, bantay lag, madato ko, bantay lag, maprofessional ko, kay balikan taka. Huy, kapuya na oy. Baliha, upside, look for the upside. Through them, through their rejection, through those mistakes I did in the past, na strong ko. Yes, napaangkan ko. It was a mistake. Napaangkan ko. I was weak that time. Nadala ko sa akong pagbati. But I will not take it negatively. Yes, it was negative. But now, it must motivate me to continue studying. Munang I salute, no, mga estudyante nga akong nasinati while I was still chaplain sa St. Vincent's College, nga intaw na nay mga anak. Ang uban nga minyo na gyud. But their dark pasts motivated them muhuman kog eskwela. Muhuman kog eskwela. Through these mistakes, I become strong. Walay stress. Walay stress. Chill kay ka, di ba? And the most important, sa 4th A, learn to forgive. Learn to forgive. Let go of your anger. Let go of your resentments. Accept the fact that the world is an imperfect world. Let go of anger. Let go of resentments. Learn to forgive. Accept the things you cannot change. Learn to forgive. Kay kung kita ang gadumot, ang atong kontra, nanambok nagkinaon. Pero kita nga gadumot,
nagniwang na sa stress. Why not forgive and let go of your resentment and grudge? Let go of anger. You have to accept the things that you cannot change. The world is imperfect. Kung naay nakasala nako, this is because the world is imperfect. So I have to rather let go, rather than bear a grudge against this enemy. I have to let go of anger. Okay? Mauna ang upat, mga igsuon. Pero naapatas number 2, ha? Naapay unom. And medyo dalion, di po ninyo dalion, maningkamot ko kay naapa ko'y misa alas 3, no, sa seminaryo. Number 3, mga igsuon. Napatas number 3. No, napatas number 3. Get moving. Sayon rani mga igsuon, get moving. Literally, move. How did Jesus move? Ang atong Ginoo, why pahulay? Nagpahulay, yes, nay pahulay. Pero most of the time, baklay dire, baklay didto. Ang atong Ginoo was moving. What do we mean by this? Get moving. You get up and exercise. For your information, and I think you are all aware already, nga exercise is a huge stress reliever. Do you agree? Stress reliever ang exercise. Sa seminaryo, di ko kalimot sa Cagayan de Oro. Ako lang nang isulti ninyo. Ay lang mo ka-iskandalo, ha? Ay lang mo kalain. Pero naamang guni dito sa among time. Naay sa among program, naay punching bag. Naay punching bag. Dahil naapoy gloves. Suoto nimo. Pero wala mo'y kontra. Giingnan me nga sumbag lang dito. Sumbag, exercise, pasingot. No? Sumbag sa punching bag. Sumbag. Release. Because kana di ang exercise is a stress reliever. No? Dili lang unta atong mga papangig mo atong sige i-exercise, sige kaon. No? Kung dili ang ato pong lawas. Ako, I'm guilty, no, nga wala na ko naka-exercise. Medyo naka-gain na gyud ko kilos, no? Kilos na gyud as in. No, exercise according to science releases endorphins, no? And exercise is a valuable distraction from daily worries. Kabantay mo ka na makapasingot ta, murag naay na-release nato nga negative energy, di ba? Na-release nga negative energy. So, kung kisay dancer diha, mga dancerous, you dance. Music and dance. Or if you have dogs with you, na may mga pets, take a walk with your dog. Pets are stress relievers. A walk with your dog is a stress reliever. Then, ang uban, ilibin na kita, taga Dipolog, no? Ilibin na, taga syudad. Pwede rang baklaya. Instead of riding, especially karon. Of course, we have to follow the protocols. Pero that's part of it, no? Kanabang instead of riding, na kay motor, kung tan-aw nimo duol ra, you walk. You walk to the store rather than ride, no, on your motorcycle. So get moving. That's number 3. Okay, let's proceed to number 4. Number 4, connect to others. Connect to others. Si Jesus, how did Jesus connect to others? Kabalo mo, si Kristo, hilig kaayo moadto og mga kumbira. Kung asay kaon, kung asay gathering. Because that is Jesus' way to connect with people. Jesus loves banquets. Jesus loves to attend social gatherings because that is His way to connect to others. Kung di ta mo connect mga igsuon, magpatong-patong ang mga stress sa atong kinabuhi, wala tay outlet, wala tay masultian sa atong feelings, mubuto ta. Do not wait for that nga mubuto ta
kay napuno na ta. Kay wala tay connection with other people. So please share your feelings. Look for a trusted friend. Where you feel safe, where you feel understood, you look for a trusted friend. If you have money, you look for a therapist. Murag naa man na sa dipolog, no? Mga psychologists. Pero tanaw nimo, you have a friend nga you feel safe and understood and who has listening ears, go to him, go to her. Share your feelings. You don't need advisors. You don't need good advices. You need good listeners. Ay na ng advice. I mean, yes, they are important. But what you need is a listener, not an advice. Kay kapoy bitaw ng namatyan ka. Then, imong amigo, sige tambag, bye, ayun naghila na. Lami kay ingnon nga, pagpuyo na lang. Pwede maghilom na lang ka and be with me. Cry with me. Mas lami pa ng paminawon ta kaysa gi-advisean ta. What we need are good listening ears. Okay? And another thing sa number 4, connecting to others, help someone. Walay pobre nga dili kahatag. Ang ilang libro mahal kaayo, 1.5, gamay ra ba? Naluoy man gid ko. That was 2013, the day before my first year anniversary as a priest. I was still in the cathedral that time. Naluoy kay ko sa ilang itsura. Haggard, rugged, no? Under the heat of... Okay, sorry. Naapikan ta signal mga igsoon, no? Naapikan ang signal. Moto nga, sa akong kaluoy, bisan mahal ka ang libro, nihangyo nga para sa among pag-eskwela, scholarship para sa among pag-eskwela. And I could see in his eyes the sincerity of the intention. So I gave him a 1.5, pero pag human yung palit sa libro, they thanked me from the bottom of their hearts. They almost cried. And later, upon learning nga ako day usa ka pari, bisan dili sila Katoliko, they asked me, Father, before mi mulakaw, can we ask for your blessing? They bowed down their heads, and I put my hands over, and I prayed for them. Pag human gyud sa blessing, pasalamat gyud sila, ug ako gapugong-pugong sa akong luha. Pagsaka na ko sa kwarto, pirti na kong hilak. Kaingon ko, Lord, I released 1.5. Pero ang akong nadawat, Lord, is more than 1.5. Mas lami kung kita maoy muhatag. So, in order to stress out, give. O say, ingon ni Mother Teresa, give and give until it hurts. Okay? That's number 4. Connect to others. Number 5. Make time for fun and relaxation. So, chill lang. Make time for fun and relaxation. Kanang cellphones, mga igsuon, kanang atong mga games sa cellphones, they can never give us 100% fun and relaxation. You must unwind. You must put down your phones and go out. Pero, COVID man, tanawa asa taman the safest nga makagawas ka. Like, sa inyong balay, ginhawa pug hangin, sige ra tagdulag kanang computer, no? Sige ra tagdula og cellphone na arata sulod sa balay all throughout the day. Why not go out and sag narastog ka ran? Walay contact. You're safe. No? Learn to make time for fun and relaxation. You must unwind. I-appeal yun na sa imong schedule. Jesus, kabalo mo si Kristo, sa iyang kabisi, makigdula sa mga bata. Di ba? Kay dumdum mo katong na mga bata nga iyang gidula. Then gibadlong sa mga tigula nga, ay mogduol ana ni Kristo, kay maulaw ta. O sige ni Kristo, do not prevent the children to come to me. Let the children come to me. O gidula-dula ni Kristo ang mga bata. Sa iyang kabisi, preaching and healing,
na as a time for children, for fun and relaxation. Dula. So, another thing, sa number 5, do something you enjoy every day. If you know how to play musical instruments, you play. Ako, I play guitar. I play guitar since grade 3. And Bishop Ver, when he was still our formator, he was still my spiritual director when I was still a seminarian in Corieso. One day, I was stressed out. I was so depressed kay siguro nakalitan ko sa Latin nga subject, nga wala ni sa high school, mga philosophy nga lisod kaayo. So, nipadayag ko ni Bishop nga, Father pa to siya, no? Father Ver, nga na-stress ko. What did Bishop, no, say? What did Bishop say? Diba, you know how to play guitar, June? Get the guitar in the chapel, go out and play anything you want. You sing and sing. Do something you enjoy. And I sang songs outside the chapel, and I was relieved. I was cured. I was healed of my stress. So, make time for fun and relaxation. Ayaw kayo focus sa itong mga modules diha, no? Pero make sure nga healthy, ha? Kaya sa moingon mo, Father, pwede rin mag-inom, mag-inom, no? It's unhealthy. Kanang fun nga healthy. Relaxation nga healthy. Good for the body. And another thing, laugh at yourself. Learn. Ako, I love to laugh at myself, especially when I'm alone. Ayaw lang pakita sa uban. Kaya ba siya ka, nabuang man siguro ning tawhana. Nabuang man siguro ni, no? You laugh at yourself. Make a joke. Ako, I do not to. Basta ako, naay mga panahon nga, when I'm alone, I talk to myself, I make jokes, and I laugh at myself. And I feel relieved because I laughed at myself. Nindot na, that's a unique way, of relieving stress. And lastly, for number 5, meditation. Deep breathing. If you are stressed out, mga igsoon, breathe deeply. Kanang, for example ha, mo-present ka. Sa backstage pa lang daan, kulbaan na kay ka. Deep breathly. Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in. That's one way. Muna gitudlo sa ako sa seminaryo, how to release stress when you are anxious, when you are worried about something, when you are afraid. Breathe in, breathe out. Release. Breathe out, breathe in, breathe out. That's one deep breathing. That's one way of relieving stress. Okay? Make time for fun and relaxation. Pero make sure nga iwas public places because na ay COVID. Okay? Likay lang sa mga public places. Look for the safest place nga wa gyud COVID. Tanaw nimo because you're there. No? Just be there. No? Kanang go out, pero know the limitations kay naay COVID. Basta, make time for fun and relaxation. Okay? Number 6, manage your time. How do you manage your time? Basin ka na mo stress nato, mga igsuon. If we have poor time management, stressful gid na. Naigitudlo ako ang idol nga pari, no? Father Patrick Dalangin, I hope he is following. Father Patrick Dalangin of Dapitan, akong idol, akong mentor, no? Transparent when in terms of money, naay prinsipyo, maayong tao. He told me sa iyahang scheduling to manage your time, to avoid stress sa pagkapari, dags. Kung naa kas parokya, ang kinatasan nimong misa 4 ragyod. That's my suggestion. Iyara pud to. Pero it helped me. Dili man na question on nga dili na ka missionary. Wala may question on missionary. You have to self-care. Self-care. As a priest, you have to take care of yourself also. Kaya kung magdaot ka, how can you serve? Kung mamatay na kag sayo, how can you continue serving? Wala na ka.
Naghigda na ka. Kay gipuno ni mong schedule 10 masses every Sunday. Imagine 10 masses. Usa na lang man ang ikalima nga misa, ikaunom nga misa, dili na pangasabaan na. Kikapoy naman na kaayo sa imuhang self. So, walay question on missionary. Walay question on missionary zeal. Naana. Pero you have to look at yourself also. You have self-care dapat. So, anas Father Patrick, na siya nga, mabaasan ka sa parokya dyan, kung mahimo, kinatasan misa nimo upat ra gyud. Beyond that, balibari. Reschedule. Kaya you have to care for yourself also. So, kamo pod mga igsoon, please manage your time. Kay basin ka ng inyong time management, very poor, maunay naka-stress nato. Then learn to prioritize. Unahon ni, sunod ni. Dili mag-unaning sa ubos, pero nabalaka kay ang importante wa pa nimo matrabaho. Unahang importante. You prioritize tasks mo nang make a time management table. Okay? Time management. Manage your time. Okay? So, if you have a project, another thing, if you have a project, a big project, you break projects into small steps. Ako mga igsuon, I am studying now. Kauban ni Father Gaygay Bako, nga na-assign karon sa Galas. Kami ni Father Gaygay, nag-eskwela mi karon og ladderized program sa philosophy. So, mo MA mi, next year, mo graduate mi as PhD in philosophy. Kami ni Father Gaygay Bako. Naami mga klase karon, nag-eskwela mi sa De La Salle University, pero online. So, sa amo ang mga klase, naapod may mga requirements, mga paperworks, 1,000 words, 2,000 words, ana. What I did was, aron dili ko ma-stress, akong gi-break ang whole project into small steps. So, aron dili ko ma-stress nga mausa na ko tanan, I made small steps. Gihimo na akong usa ka subject karon, nahuman na nako. At least usa na lang akong kulang. Ang deadline January 14 pa. Chill. Merry Christmas. Maka-Christmas patagsakto ani. Kay break projects into small steps. Ayaw kasaha. Break projects into small steps. And another thing before we proceed to number 7, delegate responsibility. You don't have to do it all yourself. If other people can take care of the task, let go. Now, I would like to address this to the Catholic youth ministers sa Kasiga Torgofil who are listening right now. Sa atong mga trabaho sa parokya, kung manormal na tagbalik, ayaw akuha tanan trabaho. Ma-stress ra ka. I know there are other people who can take care of the work. Let go of that. Give it to him. Give it to her. Ayaw akuha tanan, kay ma-stress ta. You don't have to do it all yourself. Ayaw akuha tanan. Although makaya nimo, yes, ikaw mo'y luoy in the end. Ma-stress ka. So delegate. Ihatag ni niya para magaan-gaan ang imong trabaho. Delegate responsibility. That's for number 6. Okay? Number 7, mga igsuon. Number 7 na ta. Maintain balance with a healthy lifestyle. Abinino si Kristo, wala man gipakita sa Bible nga nag-diet siya. Pero where do we see Jesus makaingon ta maintaining a healthy lifestyle? Unsay atong proof, indirect proof nga Jesus dili siya dalo. Dili siya kanang iahon tanan. Kusog kay siya mo share. During the Last Supper, he said, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body." Iyang gipangbahin-bahin ang pan. And katong sa multiplication of the 5 loaves and the 2 fish, kinumdum mo ato, katong 5 ra ka pan ug 2 ka isda, napakaon niya ang 5,000 ka mga tao. That's another proof nga Jesus is not selfish and greedy. Iyang gi-share ang blessings nga ang tanan nakakaon. So kita pod mga igsuon, let us also maintain balance
with a healthy lifestyle. Let us eat a healthy diet. Ako nalipay ko personally kay although ni dako ko, no, dili ni wala ko nag-rationalize, wala na ako gi-rationalize akong kadako. Pero nalipay ko kay ang akong intake utan. Lauoy, ay di na mami sabaw, no? Utan, healthy food. Nidako ko, pero pag check nako sa akong resulta sa Agape, no, sa clinic, very good ang results nako. Ubos kay akong sugar, no, sakto kay akong sugar, akong uric nga for many years taas kaayo karon ni normal, akong cholesterol nga taas kaayo ni ubos kaayo, akong SGPT sa liver imbis taas kaayo ni ubos na karon. That's very stress free. No? Unaha ang kaon. Diha ta mag-healthy lifestyle. Yes, na exercise. Iuban nato na. Pero siguro apod ang kaon. What's the use of doing exercise pero dili healthy ato ang diet? No? Kaon ta. No? Kaon ta. Narabay to'y na istorya nga ni share siya, COVID siya gikan. Ingon siya, ang gitambag sa doktor niya, sa panahon sa COVID karon ayaw sa gyud pag-diet. Kaon. Kay kanang atong kaon mo na maghatag na itong resistensya against COVID. Muna giingon sa COVID patient nga naayo. Giingnan gyud sa doktor, ayaw sa gyud ng diet. Nga kanang di nakahalos mo kaon ka, pila na lang kak mumho, kay lagi magpaniwang ka, wala pa na ay sa nang diet kay COVID karon. Atakihon imong resistensya kay once mag-diet ta, apiki itong resistensya sa sulod, atakihon ta, masakyan ta, simbako, nawa ta kabalo. So, that's very stress-free if healthy diet. Okay? Then, another thing, mura na tag-science, no, but they are helpful tips. Let us reduce mga pagkaon nga makahatag natog hyper kanang di ta makapahulag sa iyo like mga chocolates, no, nga makapahyper sa atong utok, coffee, no, mga caffeine products like soft drinks, affected ato ang sleeping time ana. Kay di man ta katulog dayon. So in order for us to sleep better, avoid those things, caffeine, sugar, chocolate, no, etc. And the most important, healthy lifestyle, avoid alcohol, cigarettes, and illegal drugs. Yes, makaingon ta, Father, na ako'y problema and alcohol is an easy escape. Yes, Father, na ako'y problema and cigarette is an easy escape. But the relief is only temporary. Bisan pag usa ka panel imong imnon, the relief is just temporary, kalibanga pagkaugma, but the problem is still there. Why not face your problem? Why not face the stressor? Okay? Ang inom, tinuod, na ay relief, but kadyot ra kay na, kadali ra kay na, dili na permanent. And the last, number 8, mga igsuon, the most important thing to relieve stress is pray. Pray as you are. Gitudluan ta nga na ay mga patterns of prayer, na ay mga methods of prayer. Sit erect, no, follow the rules. Number 1, say this. Number 2, say this. Number 3, say this. Number 4, say this. But what if you are stressed out? What if you are tired? What if a problem is troubling your mind? Makaampo pa ka sa pattern nga number 1, follow this. Number 2, follow this. Number 3, follow this. Napakay sistema. Makaampo pa ka formally. So, to avoid being stressed sa imong prayer, pray as you are. No rules. No rules. If you are stressed out, if you are bombarded with a lot of problems, you go inside the church, you sit down, ihuy-huy ang abaga, do not sit erect, do not sit properly, sit as you are, and tell God, I'm tired, Lord. I'm tired. I can't focus because my mind is full of problems. I will just pray as I am. In front of you, I will just look at the cross, Lord, and I will just gaze upon you until mahuman ko for 15 minutes.
Wala lang ko istorya, Lord. Allow me to just sit here and just pray as I am. No rules. Just be there. Pray as you are. That's a stress-free form of prayer. Pray as you are. And lastly, under number 8, praying, check your content. Basin ka ng imong content sa prayer, maunay nakapa-stress nimo. Check your content. Basin ang imong giampo, Lord, mawala na unta ang problema. Lord, wala na unta ko'y sakit. Lord, wala na untay mamatay sa among pamilya. Stop that content. They will just give you more stress because whether you like it or not, sama sa giingon nako ganiya, problems will be there. They won't be gone. Sickness na ana, moabot na. Death na ana. We can't help them. We can't avoid these things. So atong iampo, dili nga mawala na. Kaya nga naman, what if niampo ka? For example, Lord, bantay lang ha, nag-ampo bigid ko, nag-rosaryo bigid ko, nikat-kat bigid ko sa linabo, Lord, nag-stations of the cross bigid ko, sarog di ko kapasar, Lord. Papasar ako, Lord. Sus, pag human sa board exam, wa man kakapasar. Dili gibasol nimo Ginoo. Now, you have to remember, bisan pag magna cum laude ka, summa cum laude ka, dili na guarantee nga makapasar kag board exam. So you have to accept the fact nga when you pray, stop praying, Lord, makapasar unta ko. Change it. Lord, wala na untay problema. Stop that. Lord, wala na unta ko'y sakit. Stop that. Lord, wala na walay COVID. Stop that. They are here. They will be there. Mawala ang problema kung mamatay na ta. So while we are living, while we are still alive, the content of the prayer is, let me teach you. Lord, naamang gay problema. I acknowledge them. Muabot yun, Lord. Muabot na. Magpatong-patong pagani na, Lord. Lord, I acknowledge na isakit. Lord, I acknowledge na ikamatayon. Lord, I acknowledge nga di gyud tanan makapasar, na agoy mabagsak. All I want, Lord, from you is give me the grace to be strong so that when I fail, I won't give up. I will just cry, but I will not surrender. Kung mabagsak ko, Lord, because it's a possibility na mabagsak ko, give me the grace to be persevering, nga mulahutay ko. Give me the grace to be strong. Aron igo ra kong muhilak, but I won't give up. Mo take na po kog board exam again and again. I won't give up because I know you are with me and your power, your strength is with me. So, Lord, naamo gyud problema. Ang akong hangyo nimo, Lord, nga dili mawala ang problema kun dili nga tagaan ko nimo igong kusog nga maatubang nako ang akong problema. Nga di ko maunsa, ako siyang maatubang strongly, courageously. Lord, na mag-sakit. Di ko mohangyo, Lord, nga mawala akong sakit. Kung gusto nimo, pwede nimong walaon, Lord. Pero kung kay naa man gyud akong sakit, all I want is the grace of strength. Nga samtang na ako'y sakit, mulahutay ko. And I won't lose my faith in you. Give me faith, Lord. Give me faith. Amen. That is a stress-free prayer. Amen? That is a stress-free prayer. Mga igsoon, if you want to review the 8 steps on how to overcome stress, how to handle stress, then review this video as soon as it is saved in my page. For now, that's it. Salamat sa inyong paglahutay. 2 hours tang gayaw-yaw, 2 hours mong naminaw. Salamat sa inyong pasensya, salamat sa inyong pagpaminaw. Please spread this message. Kay daghan kay na-stress karon. Share this to everyone, with everyone nga angay makadungog ani. Please let them hear this. Please let them hear this. Share this with everyone who needs to hear this message on how to handle stress the Lord's way. Amen? God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless. Salamat.